Saya nak touch sedikit tentang indication. Jadi let's say ada wanita di luar sana yang ada problem dengan terkencing, terkucil ataupun masalah dengan faraj yang agak longgar ataupun they are not sure sebenarnya. Tapi which age category yang doktor sarankan patut mencari professional help macam functional gynecology? They can come at any age actually. Bukan lepas tutup kilang, bukan lepas tidak, habis bersalin. Tidak. I had a patient once, baru anak 1, dah ada masalah terkucil tu. Okay, because maybe she had a traumatic delivery ke, baby was big, contoh dia kan. So dia akan ada masalah terkucil ke apa. So we don't want it to get worse. But you can ingat, every time kita pregnant, every time kita deliver, it's going to get worse each time. So we want to fix it. Kita tak nak kalau ibu dah datang tu dah ada prolapse. Contohnya tak boleh lah buat macam tu. So we want to prevent. So laser ni, dia boleh prevent it from getting worse. So if you have the symptoms, consider at any age datang. Untuk wanita perimenopause pula, it can also fix things like contohnya, mereka dah kering because when you buat laser, they increase collagen production and it will make it plump and it will prevent dryness. So it's actually for any age. What about yang dah menopause? Orang katalah menopause, biasalah tu. That's the thing that we always hear, the stigma. Menopause tu biasalah kering, biasalah tak ada libido. Well, actually no, you can still be active, you can still enjoy. It's just that you need to identify problem you. Kalau you ada masalah dekat vagina you rasa kering, you rasa peranakan tu agak jatuh sedikit ataupun kencing terkucil macam tu kan, then have it checked out. So wanita di luar sana sebenarnya ada solution, ada rawatan untuk masalah yang kita semua hadapi. Jadi jangan lupa untuk tampil ke hadapan, bercakap dengan doktor anda, dapatkan nasihat lanjut dan rawatan yang sewajarnya lah. We deserve a good life juga kan. Yes. Jangan simpan seorang kat rumah. Siri jom dengan tips ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Tebrau.